Kak Din, Iya lah Rod. beli rokok. Oh pangaranan itu tuh. Ini ada kolak na. Rokok sih biasa nih ya. Iya. Yalah. Ya, Kak Din. Ya pesen Kak Din. Dak remar dul. Oh di lanjut deh. Dilanjut, man. Oh ya mungkin lanjut dul. Marang kau tangga rokok sate pak. Ya mun kakek. Lah bodoh, boy. Iya. Coba lah kau utang, mat. Pedian rokok aja sekone. Pakai yo tanggalon bulan. Di mana mau hasil? Cok pasti lorot ma pero dak ira colon dul. Le aja konsekuensi ring di tuku. Muntek keni ngotang kita kira rame dul. Tahu, mat. Muka ada sarok pong kampung lekar ngari ya. Sepeda pelanggan. Ya mungkin teroram. Ya muka setan itu tunjungan pelasah dul. Yo me tak sepi ya dul. Jawa pudin kerap sekolah kan. Tak di mat. Cok budingin tak kreatif. Ampun niro kelakon orang. Lu coba beri pelajaran dah dul. Pelajaran apa, mat? Matematika. Matematika ada injiri ya. Kocak bi kakek pudin jadul. Jaring sompre recek kere bani karono ko. Mungkin pudin mokong dek ning belain. Ya keng gena pudin juga keng masyarakat recekan kakek. Masuk akal, mat. Masuk akal kan? Ya masuk akal dul. Le setia. Cek rengkok nama beli ide ke kakek. Rokok dia gratis ya. Jadi mun rokok orang bigake penyerbankan deh. Tak rokok ranongku. Dek rem makana tan kok sangku gratis. Adul mawi. Mulai cikat kiki. Perpan kosong le. Mun sekitar ambing beda. Timun kiki no orang iso sikat ban sikat rambing bi kakek kadul. Rekan sasaan ya. Meledaki bae le. Engko aki aku lah kena. Latina kadul. Engkau melakukan kapudin bae. Entah lengkap bisa. Dek rem betul. Cek torot dul. Mungkin torot bi kakek. Tele bang kerudek ki. Amit Rod. Dia di Malang. Mulai cikat kiki kon kapudin. Ya atau juga kelura. Kaki mi pas meli roman Kak Budin lang. Cek dengan semaan toko nadul mawiri ya. Pak kosong ya gua. Cek yang tak pati saja dul mawi siya jual na. Iya. Pun melihat ada malolo. Abu benih karoji ya lang. Kadang makai ese jual beda. Orang ngasih tade. Aning tuh ko na muka. Arapa? Maki ibu kak mun karokeng tak jaga. Karokeng pas orang yang meli patek dente. Abang kok guru meli rokok kon dul mau. Assalamualaikum. Dia mau orang hari aneh tuh gua nak buka. Assalamualaikum. Dul. Keng tak pati saja dul mau wiri sa jual. Gelu jong. Keng tak malin ada nak boleh sengko make sampai bila. Terus mulai ada make. Gimana roman Kak Budin lang. Jadi iya lang. Orang acuulan ria harus siap melayani. Benih keng pola na pembeli ria raja. Keng male orang tak sengke si melia. Tahu. Ana berendah lakar untuk kampungan.
Bade si taksan taken. Bade si tanda kapan bajar ban pesaya kritikan. Arape ku kapan bisa gitu. Cek lah pada mata uang sih berlaku nang Indonesia ria. Sekalero ria, mun beda tukar beli sosok permen. Soalnya permen ria tak masuk kan nilai tukar yang disepakati. Din, di dalam Din. Kakek Mat. Beli apa? Ki itu tuh waktu istirahat Mat. Enggak Din kayak di Parlo. Dan tas kalau. Ya kerokok kena. Lah jual bae din. Jadum kangko. Abelah dul. Pudin kayak nggak sadar ka. Tak bagus nolak rezeki. Lah jodoh iya. Mungkin tak karo kuak kakek karo angko deki. Beda apa Mat? Enggak Din, bening kok sendiri Parlo. Dul mawi. Da iya din. Kan setia tukun kakir tutup. Jaki ajualan. Ya cek keng lakar lah tutup untuk beduk dul. Deki sore muka pole. Abang kok ada serius din. Kan kakek ajualan tang tukur tak apa aja. Kan kakek tahu. Engkau ben kakek tetangga. Ini pas muka usaha si depan. Pulakin niat ya, sinyanya engkau. Abe inje dul. Engkau tak asai ngeben sahab apa ye. Apa boleh ben kakek tatang ke TV. Muntah asahnya kaki mi pada jualan Din. Rekan pas tak oleh ajualan engkau. Rekan karo dul mawe sa oleh ajualan. Mun karo usahan depada eko cak saing. Kalero. Pasar orang alir-ilir rok pinggir embong ruang. Beniki ngamain cica ngaci. Ajuah ajual cuko kape. Tapi mi akor. Abu kaki mi teng mateng kangko Din. Cering bening kok sendiri masalah. Engkau udah narik ingin tarik nyepon na Din. Cek wamat tua mat. Mun engkau kio dia tangreng tuang. Tak sepua ka orang. Apa boleh karo reke ngak kaki jia. Abu kaki mi cek saran nawa Din. Ulah tak tahu siapa sih aduh kaki. Mi tak tahu mat tinggal. Keng cek kebele bulan si mat tinggalnya malan si terkenal jia. Mun sampai rok ngerok ketangodi. Billahin ko tak keter sekali. Lah tina jek keilajan mat. Ingat aja ke pendoreng cengkal. Tek ning repik ngagena. Kaki den nari benih keng entar rempeg dul. Keng ngalarang angko ajualan. Mar cek deh mon sa tetangkeun. Kaki ku aku mon mati benih siapa sih ngosong Benih rakyat murleke si beda Arab Saudi ruang. Benih rakyat murleke si beda di Thailand ruang. Ajua cuma hadir di dalam kolom komentar. Si ngosong kaki ku aku. Paku nengko. Pudin si gembel elit ere. Mun karo usahan depada. Engko tak saing Riciken tak kira teporop. Pak latang ricik kita kira masuk ke kakek. Pak la riciken kaki tak kira masuk ke angko. Berdamai mulai betul. Abu cek ka pengen rokok jia. Bingkok karo yang ke ake. Ni pasti ka pengen na. Letak ro karo anungku. Oke. Man. Yambura. Dari dimamuan mi pah keresa. Tahu pun. Ngatar dulu mawi koroman Pudin. Salah tau le apa. Pak kerokeng beri pesan moral bi Pudin. Adik masalah apa dul mawi ban? Ya persaing na tukun ruwa bun. Dul mawi minta tolong kangko. Engkau rote tiba ngada. Ada bi Pudin lah tak beri ngucak sekali kok bun. Cek to dusa. Mangkan namat. Mun beda apa kaki cek dek mangada. Ya cek terus sabe ya ada. Apa boleh karo urusan kene ingat dia. Kapan kaki kelarem beka orang. Todus.
Pas saja cek padeng aja kaki tak paju. Lah bun, lah cek ki tambah bun. Tang kopeng lah palempengan lah. Pakai ki iba jelas bi kakek. Di rokok ya. Enggak bun. Cong. Dana. Melaki rokok dua jam. Beli kon dul mau ya apa kon budin ra bun? Melaki kon putih, beda pelayanan lebih nyaman.